Bungatsu ma pinuing lise Hinahaba hinasomu Malaguhaw umotru klasi Siñot Chamoru irasamu Lang half a day, half a man naman ginahugong sige talo si Concepcion sti nigi Kuentos Guåhan no dano dispensa ita sa kalano there you go gagizo winigi one of the most fantastic places that you will ever see of English gagizo yung bandag winigi Guam Museum gagizo giza gatnya distigi na tatutulong todo magayad mo na just the commerce dan nilinanota no dan nila islat dan ni di gimay gobierno dan tagono siya na classes tigi no gumigay mo na gilinanota so it's a pleasure to be here Guaho si Concepcion call me JC but kid doesn't matter just don't call me late for dinner so that's also gusti Kuentos Guåhan jadi na posibilisti Kuentos no ni Fanachu sa Mina'Hugua sa duko ba ino tabi onra magtabi na yung dongklo na agradecimiento sa se dito bebe udo nga gini ta pengentus did dia siti para mam na tempo para ta sanga na reflections no lumala tabi togya the disclaimer todo do yung opinion nyo guni opinion nyo it's mine taza zo tumago bebe usanga nesti siya sa gingwaha opinion no ti tumilong dan ni opinion nizo sige na naman gayit din sa dyan ng pareho at tuloy na sota mo na kana boring no kontra di sangan balik ka so continue now that I did the disclaimer for in English it's October the malam second neng malam mesti siya na mes September and December tanan no nananggi Fino English holidays naman ako jagi gwini gidi YouTube at na esti YouTube ni Hines gupod man matay plus gi November after gi November the All Souls Day no janu haga sa kaya so often attention ji gupod man matay lingi gupod man matay pas pada di also stay often a different segwe ya never precision to alo una sige sana tempo na para taon ra domingo no za usangan siya na tempo gini na reflections sa podcast no ni often na para ta celebra debra dito sa debra finatay tau sa hamdun ni manhungyam so di espiritu no dan manano para go sa masilina na niya sa body tempo stay forever you live forever no manhungyam so kita gano na manera lo ang na tulingon igunayza lo matuzan na tempo jao na ba celebra ilina la niya jahon na bipataot di lamasa da biogang siya amigo da ni familia ko sa tafangwento sa tahujang tatalo tinaswan na gagaya sina anay gagaya si ta anay gagaya si primo anay gagaya si boboy da jigi ilina la niya how just the domingo siya hafa na irensya or heritage ni sa legacy ana sopla para ita para tahasugi tayo di espiritu na banda Jesus ang ni tao siya yung mandiningo ni sigunay tan niya just na pa si tata pa di familia ni pa di amigos siya kumuna sa to di tempo jagayi di person mo dinaen of Filinas Antinia jadjigi mas nagayi antizan ni gayi espiritu na ito na tao da komunaso dan ni na magfo di is admitted in in sa likod di put a smile in your face hadi po sinangan na baba
dapat ta celebra ilinaba. Kasi lo kay finaitai sa am baby da jo talo da te debe sanga na como aji finaitai da manungyo na mapos espiritu para otro lugar masay para ilangit como manungyo gigi relihon na banda como manungyo na guahamos kanohita lo para todo estis na si Kristo or tao sa Kristo tao sa manyon tao sa no lupot si isay na di hulu tao sa ba sa eno siya na klase guahan na tignan no sa ning mo there's nothing wrong with that do yun yung sabi ni matu i gupot man matay tas matu i All Souls Day the manana papa gisimbitad zo at na we need to tugat the flourish and osmi misay and the parata sangana na ni tahin ko kitinazut no po ano do po ketugi isaganya i antini gunay tatasiya lo kumun tonni mas mo na manajan in November manajan i Day of Thanksgiving Day hanin manno ino sige siya holiday sige siya tempon minago sa Thanksgiving sige naman dam niya familia matutuhan na to that's just prelude para Mamaila na tempo sa holidays ki December ito ginimagi mang buswetit sa hanggang ni Lilihon talo ta ata ni Bukol Santa Maria gidia 8 ki December person subon mo na matu magay di Christmas season adi ti mamanunggi gino ni Christmas tawag loko mo matsotsuo ni men saka unonggi na gwa pataza manalibitao gina dia it will be a holiday for you so be thankful you know nga malak kasi oh man thank God I'm an atheist na klaseng kwento siya it doesn't work that way punto mas sangan wini matu itempu ni para tafandan niya mas ita ni familia ita ni sina binti sungit at historiology da panbuf kanya da banabay naman matumagi tautolago no si manay gini siya na familia naman matumagi pa faman bisita sa tanan ni na sana maguf and throughout the year no and tinituhon ni second planeya para este popron di ito di manginay sa miso pago na matu i tempo para inagway sa mos pago na matu tempo na ang ginsiyon sangan naman ang gigi espiritu ni na family dan espiritu minagof sige mati like sige this is the time the besangan nata adusti just a formality pura sti para celebra there's got to be a date where we celebrate este siya minagof lo como sa nasunod debili ta celebra kada dia datagosay manaita ang gengwaha pinitita ang gengwaha dumingwet debili ta hasubwini na dia banabay na terabirugi magait da into mas duri tatuman mago sa wow holidays manggaygi familia banabay na mas man tristilo kwe sa pagunasakan man ng dilingon ni mas ginaysan niya Gambay ungu gitivis ti masang death is part of life. Isina lala isina sa ko patidian ni magay maagang yet no para doon na lugar di nu tarinun sa niyafa sinyata sogi lumentas man lait malada taon na di manay gista data celebrate uno talo na sa sedimento ginigiman Mamaila na tempo general election ko din na dan siya bisang stiloy hinirat na eleksyon sige magait na ang makpo do na matufong to di baloto natungo haji para gobet no natungo para haji no attorney general mom tungo haji para panggayi legislatura dati na bebe kontus por election di perumbota alhamdulillah muntaja sina sa mga nyandu esta nakana siguro nesta inasunizo esta tingwa aji pero soon mo na no i gazunizo that's all part of it
Adza tali prata adzi kaji maski minalik gi nasota di sina gumia mo na paresti na jana bebialog na istin nasakan ne sa historic istin nasakan. It will go down in history. Esti gagi sempig historia sagrada esti gagi sempig storybook kumu manaatan tapti i pinadisita pag nasakan dan manapos dos nasakan. Dan temano na minaulik kumujong niya ni makpo i testi. Kasi manalimid biningi matulay ka to di tano sa nebu siya naman maangas pero kanalo pero taginia mo na ilinalata. Dan masya jata pati jata to di tempo hadji mas man maangas mga nganit haka para tatsog bilang temano para ta sigon mo lay nalata. Pas mana na data tsulia zumaga data fandan niya data fan afa mo lig data fan sigon mo na data fan agutikan na data na bunito tutudo mo na. Utaita talo zaman sa magpo. Utaita talo na miganya sa muro gilago gi sa Amerika. Kunoy manggagi gini manggigi sa Guåhan. Sa panahang ban no statistics mo nanan dan dada pero sangan na kanan lamigay magat matakitin na yun ni kosas niya zaman naulago Amerika. Dami niya sagag persiga at dumididi mananay taw-taw para masya economical reasons or economic reasons no mampus guagan mo gisti ibenta mampus guagan i gas mampus esta ipinadesi gini mga ginagawa na sinya tas sungon lo atana ambihita na ini Chamoru kumu Chamoru untunga hasta di resiliency no mapananan no atana kwanto na pagjumak tumagi kwanto na gera kwanto biyahi manalo mi tao yo otro banda da masangangan ito para tatsogi desti Espanyol desti Amerikano pesi Japanese pesi Amerikano talo desti gi paguna istaw na manggayit the tao za no look I know they're gonna give up eventually and this is gonna happen no tita ganot Santa Claus in tao kita haswa zo na masya tihita na henerasyon para tsanegwi di para tafanita para tafanuna da para tafan recognition at Chamoru hit sa hita tao Guåhan do po si hita mo mananyay na lata tempyo fakto na tempo lo bento na tempo siya tasuon mo na sa distingue siya na klasen tao hit da tao za do po sinili sa hita pero da tanadan niya da na Mina'Hugua siya sa bentas manihita tao za na binaba na uot niyo iminaulik ganyan na family. Well, si JC bebesangan na zo ste otro semana tado ba tado bebesangan guna bay na uhasul ko afamon bebesangan pag guna dialog guna ubabas tito mami jan si Dr. Bavakwa makto agi lumino sokwa pa siya bebesangan guna bay na intima hasta ko sa sangan guna bay na makto you need a little reminder right here and there the grass sa Diyos maganda manggayan sa ni kung kasi sa dongkro na kasemento para hamzu sa sin hamzu sa piling nga si Doc basta komento sa tao ko may kung ka do tunga ni kung kasi sa dongkro na kasemento para hamzu buenas dan hafaday gwal si JC ginigi Kuentos Guåhan na farmalik ang sa todo mo na di ba Guåhan di ba Chamoru